Asante sana mkuu macha. Macha. Sesifikile la khona umkhosi weNcwala sesiubeka khona macha. Macha sibonga uNkulunkulu emadloti umkhosi weNcwala kuhamba ube muhle usukela usaqala kuze sitophetha njengoba sesitophetha namuhla Solomane awubuhle bodwa majaha nembala kuyabonakala ukuthi cha nembala konke kuhamba kahle kakhulu majaha. Incwala lonyaka ibe inhle sigithe saze safika lapha solo sigitha ngesambulelo ubonakala ukuthi awu Incwala lonyaka beyincwala yemvula kusho ukuthi Incwala yenala macha. Mbekahle kakhulu usaphuma gansa kwabuya kwangena Incwala lencane wangena lenkulu awu buhle beNcwala awu bekuthela lobukelako macha. Lokuhle ukuthi ayade Mswati uthi Incwala kayibukelwa ngiloyo nakusiwa gidwa Incwala nembala uba sekhathi ngoba ubuka libutfo ungengeni ubuka etingatsha ubuka imbali ubuka elithango uyabona ukuthi cha nembala nakuthi Incwala kayibukelwa kusuke kusho lokhu nembala kubonakele lokhu majaha. Awu kuyakuba kuhle kakhulu wona ke nasengikhuluma ngemgqumo welibutfo solo kubonakala ukuthi saya phansi kulanza lo dliwa dindlovu yabonakala laqhubetela ukuthi nembala solo makhulu sibili ayajabulisa vele ayiNcwala sibili majaha. Ngisho netingatsha na tiphuma tiniketwa usatlanzele udliwa dindlovu kwabonakala emajaha sibili ukuthi nango ke majaha lavele alalela kunakatshelwa ukuthi hey hambani nilanze ini angalanzi tinswati ngejana lanze tilidliwa dindlovu ukuthi awu majaha wafaka emandla sibili phose tonke letihlahla lonyaka tibonakele ukuthi hawu tihlahla sibili majaha. Kuyabonakala ukuthi cha laqhubetela lasangengeni asasifaka sikolwa lesihle nje uba naye engengeni uyabonakala ukuthi cha mkhulu umgqubo sibili Solomane akakhoboseki solo unjengoba unjalo Incwala iphelele ukuthi ngilokuhle lokona ubuka ukuthi onke majaha avele umgqumo wawo ophume ngesigaba lesibonalako siyathumisa kakhulu lokho majaha. Ngamanjalo nembali nelithango kwabonala ukuthi nalo nalifa ukuthi kugidwa Incwala laphumela ebaleni labonakala konke lokho solongo lokuhle ngoba sigitha umsebenzi wemakhosi umsebenzi weNcwala lo vele ufanele ngilo naloyo uyawugitha atoza athole tibusiso manje. Umkhosi majaha ukhombisile ukuthi Mswati ayawati umhambo
wakubo umhambo wemasiko njoba uNkulunkulu wasipha sibantu nekwehlukahlukana ukuthi labo bayawuphila kanjena ngilabo bayawuphila ngalelo hlobo lwabo njoba thine lapha nje sibonale ukuthi cha solo simile kuyibamba Incwala hawu lokho sithi siyakudumisa kakhulu majaha majaha Incwala ke njengoba nathi sikhanse kulaba sembili kuba mqoka lokho ukuthi nembala nathi siyishiyele labedako bayawubati ukuthi nabo basale nenqabhayi lengiyo lebatawuwathi ukuthi batawusale lo mkhumbi bawubambile ngesigaba lesifanele majaha lokungiko ke kusina sikhuluma ngeNcwala sikhuluma nangaleti ngoma tingoma teNcwala sikhulume ngetingoma temgubho temkosho tonke leti ngoma tinesigaba sazo akusito nje ingoma luhamba nawusuku lokusukele bese uyawudlala ngato njengaleti ngoma teNcwala ukuthi njoba nasigidza Incwala kunesigaba lesifanele lesithathako lesingumthandazo lesihlatshelwa ngaleso sikhathi bese siyaphela ngaleso sikhathi akuhlatshelwa ngoba nalabanye noma bangathi okusho ukuthi anifunini ukuyihlambela ngilokwadi lesigaba seNcwala kwekutheni Incwala iyini ihlatshelwa nini ngesikhathi lesingubsi lesithini bese ke sekuyakwadi ukuthi ke sekuba nemgubho umgubho ke uyahlatshelwa kuze kuphindze kubuye Incwala njalo solo uhlatshelwa nemikosho konke lokho yinto lena nembala lekufanele ukuthi njengani nje nine lesenisele ningengeni nayo ingajalesha lebukako nifanele nikufundisise kahle lokho ukwati ukuthi umhambo wamasiko wakangwane uthini majaha majaha uhleke ngoba nginivile ningena nasemvungeni akwafakala ukuthi cha nembali majaha ngoba emvungeni kulapho khona kufike kufundwe khona tingoma ifundwe onke lamagama ayo kwendele ukuthi ngalelinye ilanga nase bangasala bayawukwati kuyihlabela lengoma njoba nani nje nithathembili majaha kube beningakayilalelisi kahle ngaleti ngoma tisahlatshelwa ngase kulikhuni ukuthi ke shena kufika lapha kuthiweni noma nakufika lapha kuthiweni kepha ke nine ngekwati ukuthi niyatifundzile nangu nembala nitibambile sekufanele ke tiyofundziswa labasha labetako umliba loembili nabo bafunze leti ngoma njoba nitibambile nani majaha majaha imvungeke nembala ngiyo lapho khona ni practice khona tonke tingoma nifunza tingoma kubonakala ukuthi kuhle nembala nembala nalongakayiboni kahle njengoba nje nani lamkhunjini emkhunjini ngeke ube solothi hey akwendiwa kanjalo kuntiwa kanjena kepha ke naseningena emvungeni ngilapho bese nikuthiwa nivunulisana khona senakwathi ke ingoma kuyilungisa kwendela ukuthi nasenze emkhunjini njoba nje besilamkhunjini kukuhle kuyabonakala ukuthi cha imvunge nembala iyahamba kakhulu majaha lokuhle ke sekwaba netechnology kulamalanga sekunalo kwanaloka sekwaba neticreen
sekwaba nabo banibani nabo TV nabo banibani i-technology kunema tape recorder sesiyakwathi nekuthi recorder tingoma sitilalele nemagama sitigcine kwendele ukuthi labatako sebawusale balalela lapha etikrinini sebawufunza ukuthi igidwa itsiweni ngoba ingoma wayihlabela kepha ke bese kuba sekutheni uyakwatini kuyigidza ukuthi igidwa itsiweni. Awu majaha ngikuhle konke umkhosi weNcwala ube muhle nesimilo semajaha sibe singilengiso nembala tindvuna besolo tingibikela solumkhosi usukile noma sekubonalisa ukuthi sesengcile eNcwaleni sesifike emfabantu wabonalisa ukuthi emajaha solo mane anjengoba njalo kuthi ke nembala ngilokuhle lokucina majaha kubonalisa ukuthi nemsebenzi niubamba ngesimilo niubambe ngenhlonipho live leSwatini latiwa ngayo inhlonipho majaha. Majaha nasa ubamba lunyawo lolu naNkulunkulu namadlodi ngeke basilahle ngoba bayati ukuthi sihamba ngelinyawo lolungelo lekwati umkhosi nekuhlonipha nesimilo majaha nakwenta kanjena kuba netibusiso netithelo letibonala ngoba naku nje singene ethafeni nje ubabe sihlakula nje majaha sibhekile ukuthi kuyawuphuma inala emathafeni nje njoba niqala ngale masimi ebukhosi kuhlakula majaha siyati ke ukuthi ke nasi sibambile lesimilo njoba sisibambile sisenhlonipheni lengiyo singakamjabhisi nekumjabhisa uNkulunkulu utaba nathi asibusise tintweni letinyenti kakhulu majaha. Majaha sithumisa konke ke njengoba nembala umkhosi weNcwala uphinze ube ngumkhosi welilimo la kwentiwa khona lilimo njoba lilimo liqala emphakathini iqala esigodlweni iye emphakathini etikhulwini iye siveni sonke ngekwehlukahlukana emajaha bekabambisana bekuthi nje njoba nakusuka lapha sekuyatiwa sesibuyela ngetigodzi etigodzini sitawufike sibuke nakhona ukuthi siqale ngemsebenzi lebukhosi sesiyaphuma siya emiphakathini nakuphunywa sekuphunywa ngemakhaya ngekwehlukahlukana ngoba lesikufuna kwegcineni ukuthi wonke lo laSwatini ashaye inala majaha. Majaha ke ngiko ke nembala lesikufisako lokhu ukuthi sishaye inala nelive likwati ukuthi lize lifike esigabeni sekutheni sekuthiwa ukudla alisenzeli kuletinye tiganga seliyakhona kulima lona ngekwalo ngoba na ubuka lamanti langaka lafika ko la solabonalisa ukuthi lamanti lamahle kangaka sesingahlulwa yini ke ngoba yini lesingakhala ngayo ngoba uNkulunkulu ukwende konke lafanele kwende emanti lanele lanisela ngaphandle kokuthi siwabhadalele lawo manti yinto lenhle ke lena lonyaka nje awuyinala lematima letawushaya emakhaya majaha. Ngiyathemba majaha taba kufundisana nalowo ukuthi nase kulilinywa lena lekuhlakulwa lena kuyabanjiswana naloyo naye abambe uyasanga kusasa nivukela kulona ngoba ekugcineni sifuna wonke
akwadi ukuthi nalona kube bede lokuthatha awu lona ngumkacoco kude la kakutholile kude lanako kanjalo nalapha noma ngabe kukhona lesiphiwa kona majaha njenge ukuthi nje sibamba lokhu noma sibamba lokhu nani ngamajaha ninje kumnanzi ukuthi kungabe sokuthi konke sokudawugugumaza kube kwakho wedwana nalo naleli jaha nalo walitholi naleli lijaha lokusho ukuthi ke lana niphiwa lutho kuyinto lengiyo le ukuthi nase siyakuthatha singayi ngekusawa siyangelihuha siya kahle nje ntoba ngiloyo ngoba kuphelele kude lo tawushoda ngoba ukhanza lapha ngalelinye langa nase kuyawuthathwa inangu ukhanza okalibhuthu nalomunye sangaze athole nengodi lemadima kuthiwe emkhosini weNcwala awu kwavela kwekuthi noma ngiloyo mkhosi loyo lomunye emabuthweni ngoba emabuthweni ayahlukahlukana kwekuthi ngebuki ngesingithi siba kangwane kude lofuna ukuthi kube kwakhe yedwana loyo naye ufuna ukuthi awujala kithi bamba nawe utophila nalona naye athi jahala kithi bamba nawe utophila nasenta njalo live liyawubusiseka kakhulu manje majaha nembala sesingenile neminyakeni lomusha majaha njoba sesiku 2024 singene kahle lo nyaka wathi na kujubeka nje Incwala hawu neminyaka kwabe ukuthi juqu kwabonalisa ukuthi konke kuhamba kanye kanye kuyabonalisa ukuthi Incwala yadalwa ezulwini ayisiyo le yadalwa nje la ngoba lokwentekile kube simanga lokhu majaha labanye bangathi coincidence kanti akusi coincidence bekuvele kuyindalo ukuthi bekufanele kube kanje njoba nje ibonakele neNcwala buhle bayo ngiko nalo sibe yemvula yonke yaze ayojubeka Incwala yona lenzaba ukuthi emazulu akanye kanye nathi majaha sesithandaza ke majaha ukuthi njoba singene eminyakeni lomusha wa 2024 awube ngomnyaka lomuhle kube ngomnyaka uyawusilethela ukuthula usilethele kuphila emveni usilethele injabulo usilethele kuphilelana kuvana kubukisana kwakhana live litoze likwadi ukuthuthuka newe ukuthi libonakale ukuthi njoba nelive lalibeka esibayeni libeka lokwa nalokwa lokubonala ukuthi awungona lokuhlupha live kwekuswela nokwanalokwa nalokwa eMswati nakabambisene abukisana nguloyo naloyo afake ligalelo lakanalo live liyawuphumelela ngaleyo ndlela majaha ngako ke majaha ngiyathemba ukuthi lo nyaka kuyawuba ngumnyaka wempumelelo njengoba nangu usoloku yabonala sicale kahle iyabonakala impumelelo ukuthi kiko konke nale kubonala ukuthi kusengito tinkinga telive kubonale ukuthi hawo siyenqa ngiko singabophike kuhlala enzabeni ukhanje ukuthi kuze solo sihleti kuleyo nkinga leyo ukuthi awu majaha lo nyaka sibheke ukuthi kube nemakhambi odwana lata ubonalisa ukuthi ngona lata wakha live liqhubeke likhule kutemnotho kutenhlala kahle kutempilo nakulokwa nalokwa kubonalise ukuthi live liyaphumelela majaha na kunje nawubuka ukuthi iminyaka lengcile sike senga kubo COVID wakhaya awu nelibutfo awusalibone kulibona ukuthi bani ngibani
sekumbathwe leti ngubo lebetfakwe lapha emlonyeni manje kepha ke senga lokuhle kwekuthi senga ku COVID kwaba kuhle nyalo sesibuke live ukuthi lakhe liqhubeke liye phambili njoba besibambisene eminyakeni nanyalo sidakwenda njalo majama. Majaha lokuhle konke lenikwendako kubonisa ukuthi live leSwatini liqhubeke liphakamisa inhlonipho nekuhloniphana nangekusekelana ngalokufanele hayi ngemacebo kepha ke ngemaqiniso ngoba into yonke iphiliswa liqiniso sibantu sithandze ukuhlala eqinisweni hayi emacebo ayemanga ngoba emanga umuntu akamngenisi nasezulwini kuthi nasa ubamba lokho nelive liyawuphumelela kakhulu majama. Majaha lo njobo umsebenzi sophelile wemfabantu majaha sengilo langa lapho khona nani sendawukhuleka nitokwati niyobuka tindzaba emakhaya ukuthi konke kube kuhle ukuthi njoba sesingenile ku 2024 senginifisela neminyaka lomuhle live lonke leSwatini uNkulunkulu akwadi ukuthi abe nathi nemadloti babe nathi sibusiseke live liqhubeke lindlondlobale ngetigaba tonke majaha siyabonga uNkulunkulu uyawusibusisa sonke majaha.